Legendi prije svega! Jebote krava! Au, brate, kako uvijek znaš kako me potrebt? Vino rumeno... I pozdrav! Ljudi! Šta imaš da se radi? Dobrodošli! U novi video našem YouTube kanalu Legende. Danas vam predstavljam jedan jako zanimljiv skeč. Svima se bar jednom desilo, znači da se zaborava zaključat kuću. Možda si nije desilo, otkud znaš film. Ali možda, nek se desilo, aj, svima se desilo, znate, mora svima desiti. I onda ste otišli negdje na rođendan, krštenje, ko zna gdje, i onda ste se sjeti kako se zaborava zaključat kuću. I šta sad ljudi? Znate mene, ja uvijek od normalnih stvari napravim nešto jako, napravim znanstvenu fantastiku. Tako sam ja ovo malo napravio skeč da bude malo smješniji, ali odnosi se na to, znači, ono kad zaboraviš zaključat kuću. Tu sad pogledajte jedan dobar skeč, nadam se da ćete uživati. Ako budete uživali, ostavite like ako želite, ali najbitnije je da se smijete i da imate osmijeh uvijek. To je najbitnije, znaš. Znaš šta smo mogli? Da mi još jednom nešto spuca, onako ono dobro, brate. I da, ostanite do kraja videa, imam nešto da vam pokažem, znači na kraju videa. Da im pokažem nešto na kraju videa. Ajde Liza, nemoj više dužiti, ajde ljudi, vidimo se, uživajte i ajde, 3, 4, sad! Nije mene dušo ubilo. Jevim ti sumpor, internet. Joj ljudi, zaboravio sam zaključat kuću, vraćam se sad kući. Kako se zove? Slab internet. Slab internet. Jevim ti internet, uvijek me jebi. Ljudi, neko će nešto pokrasti u kuć, zaboravio sam zaključat. Sada, ako me čuje, čuje me, ljudi, ko me ne čuje, ne čuje. Znači, vidimo se, srećno mi. Koga kradeš? Tebe zaostali čovječe, tebe državu! I ovo patam! I ovo istu! I ovo patam! Patam! Šta je sad? Malo je čudno. Šta je čudno? Pa brate, šta će to naranđa, ovu i ovu, kad imaš tu odmah, brate, u drugoj lanc, imaš pare. A šta ti sad tome govoriš, ti otaš da sam ja glup? Sad baš neć ovu drugu lanc, baš neć. Jesi glup. Ko je glup? Glups. Ma ko je glup? Glups. Šut! Glupsi. Šut! Ko je glup? Šut ti jebeli ti! Šut! Glupsi. Ko je glup? Ja sam glup. Koji kurac? Legende, dobio sam jedan vrhunski miš na recenziju od BNC kompanije. Sve njihove linkove ćete naći u deskripciji. Inače, ne razumijem se baš puno u miševe, ali ovaj me pozitivno iznenadio. Radi se o profesionalnom gamerskom mišu Rampage Blazefari. Sam izgled kutije upućuje na nešto vrhunsko. Ako se bavite gamingom, još više preporučujem ovaj miš. Zašto? Blazefari miš je nevjerovatan.
Ima čak 12 tipki koje su podesive. DPI ovog miša je čak 16.400, izvanredno. Prelijepi, da kažem, pleteni kabal ovog miša je jedan od najdrživijih kablova ikad napravljenih sa dužinom 1,60 m. Kada dođete u dodir sa mišom, odmah se osjeti razlika između ovog profesionalnog miša i običnog. Struktura ovog miša je savršena, prijatno i lagano se može kontrolisati. Za ljepšu i ugodniju atmosferu ovaj miš ima čak i LED osvjetljenje. Osim toga, miš omogućava da podesite tegove kako vama odgovaraju. Ima čak 4 tega po 3,9 grama, izvanredno. Sve o svemu, miš kida. Za više informacija posjetite BNC Shop. Sve njihove linkove imate u deskripciji. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like. I, naravno, samo osmijeh.